मैं बुखरुमजरी इम्पैक्ट न्यूज़ के एजेंडा मणिपुर मियंग ताबिबु पुनपु अहमद तराम ऑक्सरी लोलेन ngasi खनजगदरुबा अखुगी टॉपिक असि कंट्रोवर्सी ओवर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सानबी मतंगदा थोइबा वाथोक सिगी मतंगदा खननेननबा अखुगी ngasi एजेंडा टॉपिक मणिपुर की टॉपिक ओना लोखचरे लोलेन हिरमसदा खननेननबा अखुगी स्टूडियो लिंगसिन लेबिबसी अहमतदा आइगी एक्सट्रीम राइट लिंगसिन ब्यूसी बीजेपी मणिपुर प्रदेश के स्पोर्ट्स पर्सन डॉक्टर निमाइसान लुवांग डॉक्टर बुतराम ऑक्सरी एंड वेलकम टू एजेंडा मणिपुर अदो हेक थंगदना लिंगसिन ब्यूबसिना Mohammad Nazimuddin, Joint Secretary, Affected Landowners Association Against Forced Land Acquisition for Sports University. Nazimuddin Mutaram Oksari and welcome to Agenda Manipur. Aduga agi hek thangdana linksin briwa asinang Paunam Brozen MLA Wangjing Tentha Tamabu Taram Oksari and welcome to Agenda Manipur. Anu mukta da khangjaning si ngarang si khogi Chief Minister na magi khogi Chief Minister gi Banglo da pangthokpa khoi press meet amada hantak lamba Youth Affairs and Sports ki khogi Minister of State for Home Bijay Goel na matam amada akhogi samna hakanda 2015 August Youth Affairs and Sports Deputy Secretary Government of India Sunil Garg ta matamudugi Director Yas Manipur Government ki W Bhaktaras na akhogi land si handed over to matam dudi yaithibi local si lamkhutli bera lei singi sai aba lei lei te problem amta di mention to bigide adubu handakta laklamba Bijay Goel gi matang dadi kari gi damok to masi lamkhutli sabadu khudong saroi atopum form na for example kautu kumba kari gumbadana hena fakani habigi wafum amakhak la ebsi matamda haid port amakha handakta hekta hairi posi yes hojiksi mayam kanna su khanna basu leri ado masi gi se mathang lakadriba akhogi election gi mari lenena akhogi BJP na center da param na masi economic political miles no na ba natraga akhogi sarkar da kan be effect kra pinam gi tamta thangpa khongthang nena lobu yabra akhogi oza Dr. Maisan dumangta yamna tricky oy question hai tare ko ai mai kai ti koi BJP di hai lagi Manipura Sports University ama sahana ba koi BJP di yam pam de hai tare Prime Minister Modi na magi landslide victory phanga matungda koi magi 100 days gi manung chatbo program mo ina Sports University hi Manipura sahana ba pyapani hai tare sigi matang da koi ai sigi study ujida ai amuk chu discussion nama longjabre aduna sports university sabi matang da koi BJP na sida political mileage lo duga honorable leti ai political mileage lo ger gidi koi ri thuna sanba pamba maram di ujiksi sahi ani ga makhai mo hai tare sarona sahi ani ge hen greba sahi ni hen greba da len di lamgi matang si lo sanba nam da se BJP da maran si biaroi ado batang state government gi mai kai de apogi darko ba 360 gi hena 390 apogi acres for acquire to na leire mase further expansion gi yeng kan da du phau leire habugi wafum mukhak leire ado masi matam da chief minister na ngarang phungdui wafum se tasing namak akoi praja myam da thengna phungdu khibera kari gi dam to na man kuina leire se aduga masi BJP gi oba stand da clear oiba maram di BJP na so BJP na ti ate lambi budi state government mathong ni mo hende over to gre do clear oida ba lamji dispute le ba court case le ram ba samna hada ai na muk se discussion to de joi jagre hoji ki lamje ekar kya no pira du kon lakh ne di detail mati che jang yau je dekho lamji pire lamje lamji ki akoi basi pire ba lam akoi basi hende over to re mai ai da ekar lam kya no ado case le na re ba litigation to le re ba akoi ba lamji piraga sports university sarga si khajan gidori ne ba marak te lehori ba mi ki private and ko kamai to na koi sin khajan dori no ba sir sabi maram lete ba aduna litigation le ba marugi yana na uhara da base sina ayam tender bane in ka wakan dali aduna burik nahan lamji ki litigation da court case le je high court ki order ba pi gre bo order li high ba lamji ki dispute se loisna ba akoi ki len kanu da akoi ki tribunal le sinagre mahara tribunal ki kari rai la and de ngori information odi mukche sang le de bi
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯈꯪꯒ꯭ꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯁꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝꯃꯤꯕ ꯃꯥꯏꯁꯦ ओके तमोसे तमपोर जिन मतंग से लाक्सनी से डिस्प्यूट लेवल लेना खक्त मणिपुर सरकार ना लम से पीखरे हेन दुम 390 अखोई एकर्स सम एक्वायर तोदना लेरे मसी अखोई गी पिफम तोपो दुम पीखरे हना हाइरी अदुग डिस्प्यूट लेरे सुम हाइरी करी गिदम तनो मसी अखोई मणिपुर गवर्नमेंट की माइकै दगी याम कुइना साब ngam लेसी अखोई गी लैंड गी डिस्प्यूट लेबने न हाइ मसे डिस्प्यूट लेते से कमाइना हाइदेनु डिस्प्यूट लै हेबी प्रॉब्लम याम थोली से करी गे अना यामना हानो मक्ता अना थमजनिंग इसिको हौजिकती डिस्प्यूट की वाफम से तोखरगा ngarang nahan Bijoy Goel Honorable Sports Minister Independent Charge lengbir amaga madugi dispute ki wafam si ekhoi hanadi khara leirami maramdi case high court case pending leramba maramdi hariba law mapu ani si pata paiba kangbu ma lamji paiba kangbu dokon pai bhai tare dokon paiba kangbu ma ani si high court 1980 gi mamang dagi moisi lerambani hariba case mathang mathang cholak tana hojiti sports university gi lamma ma smain tawdana ekhoi center gi sport BJP government tharak pa authorize toroga tharak pa joint secretary ki team ani la aga hariba jaga ji khalam badagi ekhoi hariba lamse manipur sarkar na leiba horok pani leiri sisu akoi willing patadar sindagi leibani kana gombam ta force toroga lam leiba gi wafam pho leikte leita badra sum chahi morom changna haibadi akoi gi mamang 2015 gi August ki tang ama ani adwai dagi lam leiba gi matang se leibiram badagi matung sum lerak padana chahi morom changna leiba lam ekar chahumga maudra se leiba loire अहान फर्स्ट फेज अखोना सिनगी बचे एकर चहुम कुंथा तरुक सम पॉइंट से कोई सिनखरे अखोई जॉइंट सेक्रेटरी यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा कोई सिनखरे सिनरब मतुंग सिदा अखोई हाइब लमसी मोगी टीम ना लागा येंगब द मयाइ द लेबा केस लेबा हुजिकी 254 हाइबा अखोई डिस्प्यूटेड एरिया से मसिगी केस लोशन बिरो हाइबदगी हाई कोर्ट अखोई हाइब टीम मनीसना माइ मागी उकिन नेगना लोशन खरे हाई कोर्ट ना मुक ट्रिब्यूनल द कोर्ट मुक थादरकना ट्रिब्यूनल दगी मखोइना मु विड्रॉ तरोगा हाइबल लमसी ओके ओइ बसी हप्ता खर हेले पूरा ओके ओइदना लमसी सु मु सरकार ने एक्वायर तरोगा मपु सिंगदा लम पाइबा मिदसु पता पैसा फंगन करे लोरे पता पाइबा मिदसु सेन फंगन करे हेक लोरगा खोइना मु ngarang nahan si honorable minister koi Bijoy Goel se lakpiraga jatra hunbagi tarik si khangbi gadra lauthok piram gadra hairaga hek Europe at the moment it is low level and higher magi dispute nupsu loi tokraba machine ko ni ngak cheri se koi mai ke ngai se magi dispute len adu adai wafam jam da palamdre lamsi low level oi haidana hairam me matam da hujik sports minister assam chief minister oi bi besana hana mamang da sports minister su oi bi rami ma lakpidana loina koi joint secretary ga loina lakpidana lam sinaba matam awat palam se sinaro haiba ki tanja se sidadi lam kut khot pe wafam se kaim ta leram de maram de side selection je moina tawjara bani koi state sarkar gi di moina hairam lam je sida pi bagi matung ina अखोई गिदे लम लगा मोइदा पीबसे अखोई थौ खक्तनी अतै देखपन करिम त खंग लेते दबु अरोय बता जत्रा हुनबे अबगी तंजा लम की क्लियरेंस पुना मक्से लोइना सरकार की माइकै दगी लोयर कांदा से लो लेवल लेदना कुटले खतंग हायरम बने दुग चथि बखक्तने अतै थौ ओके हाबे डिस्प्यूट लेक्रे हाबने डिस्प्यूट सरकार की ओने करिम भौ लेते मरम दि पतादार सिंह दगी लम से विलिंग पतादार ने दुसु ओके यम नुगाजे नाजिमुद्दीन सि मतंग दा होजिसि नाजिमुद्दीन गी अखोगी कनो सिसु ऑर्गेनाइजेशन हाइतारे को अफेक्टेड लैंड ओनर्स एसोसिएशन अगेंस्ट फोर्स लैंड एक्विजिशन फॉर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हाबे नमदना अखोगी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सि साननब गी दमकता अखोगी अफेक्ट होललबा अखोगी लैंड ओनर्स सिंह दुगी एसोसिएशन जॉइंट सेक्रेटरी ने मोहम्मद नाजिमुद्दीन हौजी अखोई तमोपुर जन सरकार की माइकै दगी लैंड डिस्प्यूट के ऑफम लेते अखोई पतादार दगी लोइना यानदना खोनदना अखोगी माइफिफम तोप कंपेंसेशन निखंदे ड्यू मनी मैम से ट्रांजैक्शन मैम से लोइना लोइदना खोतना लेरमनी गवर्नमेंट के साइड दगी सिंग प्रॉब्लम त लेते ओनली थिंग दी अखोगी बिजय गोयल ला मतम द लास्ट आवर दा अखोगी सयत ना दिहाबी ऑफम सी ना थाइरा थंगबगा लो लाइंग हारे हरमबनी इफेक्टेड ओइदेना हारे करी हेबिनिंग मसिदा आइना हाइजनिंग दी नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से मणिपुर एस्टाब्लिश तौरनी है 24 अगस्त 2014 कक्सिंग की फंक्शन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मणिपुर डिक्लेयर तौबने नुमित हेक ऑल्टरनेटिव डे दगी मफम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पिन पॉइंट तौर डायरेक्टली 44 ITV एस्टाब्लिश तौगनी है ऑल्टरनेटिव डे दगी अखोइसी हारिबसे अखोइगी लैरिबा मुस्लिम एरिया सिंगिसु यम साउंड सोई हारिबा 44 ITV लोकोन सिमक 2/3 सी अखोइगी मुस्लिम एरिया सिंगिनी अदुना मसे अखोइगी लौफम सु लैजदे अनि सुबना युम हिंगोल सु ताजरी अखोइ लौफम बुसु मांगहन पामदे हाइबगी लंबी दा अखोइना याम सांगना सहिनी मखाइ से एजिटेशन तौरगा मदुगी डॉक्यूमेंट सिंग आइना मांग थमजरी से हौजिक फावबदसु अखोइना मसिगी एजिटेशन मूवमेंट तौरी अखोइ ngसाइगी अखोइ ऑनरेबल MLA ना हाइबी खिबदा
dispute leitri harise hojik leiri dispute leiri haibagi maramde aina pijaningi ba hajaningi di lanai oina tauba association da tauba tongan tongan bal line kaya da hariba singsigi high court ta civil court ta makha ta ba leiri madugi dukan so aina factor leiri handak marak yam sauba high court ta torom badugi ngasi manga tarani sigi manungda hariba koigi high court gi piraga koigi civil court thawal piraki basigi maramda koigi madu dispose tore haiwa mato yasanare haibagi maram ma pawam phangi adu hairi se central government mamit yam phajal yengi akoigi yenari se ai hojik se yori si 422 acres lairiba patalen 44 ITV gi manungda lowre hairi si 336 acre plus amuka anova additional amaga 54 acre amaga lowre haibani aina yauzari si 2016 gi latest akoigi pata khazna thiba loibita ngairiba 95 land owners ki pata yauri aina miyam da thamjari si aduragadi 422 da 95 lairi pata thiore atai chidaba lairi haribo one punna out of 160 muslim singi maraktagi 160 gi maraktagi 95 akoina thira lairagadi lemhori basiga pullaga 165 land owners akoina lengdana lairi haibani masigi maramda aina clarification am aina haijaningi di ngallinge metamda 1960 70 gi swaida hariba ITV si loksiene leramni loksiene si leramba kanda singak famsi yarakba matungda matamduda akoi lottery lauki hena akoina ahalsing akoida takpi matamduda mafam di amakhak to oiba aduga patadi mi ahum marina paiba adugum mafam si ayamba yori hoji akoina pata thijari sidi akoigi lofam su akoina dokhal chajariba aduga pata su original paijariba khazna su thijariba adugum miyoi 165 leiri adu 165 leiri sida akoina masigi around yengba kanda hoji ke akoigi manipur government gi side tagi 44 ITV de lowri hairise karamba mafam no kanano haibase akoina RTI na singbada akoina document si lawjage na haiba kanda list sam pire masida 218 gi list sam pire aduga 63 acre amana khas lene na pire hairiba singsisu akoina khazna thiriba sigi manung de loina san basing yauri even masida ina yaujari ba pijari singsida akoigi khabar da kagas ta sengdokpa DC gi through da khabar da phangdokpa RTI gi da pire basi akoina masida doubling se peori akoina lamsu ujari patasu akoina paijari adu masida khazna su thijari karam haina no masida list pire isi masigi clarification pire o adu akoi yon jakhi de haibna singba madugi clarification akoina khabar da kagas ta yawba miyoi 15 amagi su leijari adu aina hajani gi masid sahi ani makhai gi history ni masida aina yamna ten short period sida loina masigi clarification pibagi tanjana hodab su yai tentang lens disputed oiri habne disputed oiri sida su akoi gi yaujari si akoi gi honorable gari respected deputy commissioner T Ranjit masamagna akoi gi sida forcibly towi arbitrarily tori haiba sing si akoina akoi gi India gi prime minister union sports minister even akoi gi Chief Minister Honorable Bhoda akoina document pi jai masi akoi gi lamsi tawbiganu akoi gi lofam kanbiu yum hongan biganu haiba sing si pi aduga marak sida makoina forcibly torokpa akoi bu pau pi dedana khangalakdana lairiba sida karigoma foba information torokdana laikhiba tawkhiba yauri marak sida akoi gi joint farming cooperative hariba kare tare mamang thattale ramba ama lai hai makoi gi lamdi leijadaba madugi pata 44 copies submit tore establishment National Sports University se sanabagi damakta aranba forgery fake pata 44 copies tore e haibana singba adugumba makoi gi mathakta staff singi mathakta legal action logudabani haibana singba DC na thawal DC na akoi gi director settlement da piba document singba leiri sugumba singsi si kaktana akoina phangjahoba khara si kaktani phanghodaba kya su leiri adu akoina haijaningi di Manipur da National Sports University lakpasi ai isamak su pame tawu tawu lofam sokhan biganu plus yumthong yum phukna tawbiganu maramdi ngasi fawda India gi history da hariba government na central na oigira state na oigira land acquisition tawra matungda yum soaga su amu matawraga su madubu rehabilitation maram chana sembiraga tawkhibasi ngasi faw history da yaudri akhoi su wahan biganu akhoi amna
फोरमैनी हेन तुमाउत हिंगजरीबनी अनीसुबना अखोई लोफम से लेजदे अदो याम टेंटना हौजिक फाउदा अखोई अफेक्टेड फैमिलीज से फैमिलीज क्या नो affected families si punna yum tari si 85 ni aduga plus 85 से अखोई सरकार हाई की मतुंग इदि मोगी ड्यू कंपेंसेशन सिंबल ओने पिक रहे पीब्र पीद nothing never अखोई कदोंगे द मदुगी फंगबलेति हाइबा yum ओके तंबो जन सी मतंग द अखोई चीफ मिनिस्टर सो हाई क्राउजी अखोगी ट्राइबल्स अमसुंग मुस्लिम सिंगी अखोगी माय सेटलमेंट इफेक्ट तौदे अदगी हाइबा अखोगी लैरिबा लमसिंग से अखोगी 3 लाख पर संगम द लेबन है अदो मसिदा अखोगी कंसेंट अयाब गाक्तने है प्रॉब्लम सुरी लेते है बम हारी वायरस नजिमुद्दीन हाबिग मतुंग दे अफेक्टेड फैमिलीज लेदी अदगी कंपेंसेशन फंगदब लेरे फिम्स द अखोगी मणिपुर की चीफ मिनिस्टर अमना मतौ क्रम नो प्रेस मीडिया द ऑन रिकॉर्ड मुस्लिम की अखोगी कनो मयाम अफेक्टेड तौदे ट्राइबल्स मयाम अफेक्टेड तौदे है दुगा लैंड सु डिस्प्यूट ने थे मतौ क्रम दन मसाई थमजके कुजे कोई नजिमुद्दीन सु थमखरे अखोई 430 एकर मुक लई हाइबनी कोई हाइब लोकोन से हाइबा याथीबी लंगथवाल याथीबी लोकोन से माने लई हाइबनी सिदा होजुजी अखोई ना सरकार ना पेमेंट लोरबा लम से 390 नि कोइना ले 390 एकर नि सम 40-50 एकर गुमम दि लेहौरी मसी अखोई ना तौजरी बसी अखोई ना होजि अखोई ना प्लान तौजरी बा सेंट्रल गवर्नमेंट ना खनबिरम एरिया से मसीदा मोहना तालम बसी 200 एकर खतनी अदु अखोई ना मोर एक्सपांशन खरा हयंग अखोई मसी इंटरनेशनल की थापता हाइबा सेंट्रल गवर्नमेंट सेंबीगने हाइबनिना कोई गवर्नमेंट से सम मोर लमसी खरा हेना दुम लेरगा लैंड बैंक ओना दुम थमोबो प्लान से लेबनी मसी अखोना लेबा मतमदा हारिबि युम सिंगसम बौ सोकते अखोई अनकपदा लेबा सोरागी प्रजागी युम सोकते मोइगी लाइसंगमदा सोकते अखोई लोइना मक साइड तरोगा थममी लमसी लोइना लेबनते अखोना लेजरिबा 390 सिदी हारिबा मसाना कोर्ट न यारबा डीसी ना सेटलमेंट डिपार्टमेंट इशू तरोबा पता सिंसी दगी अखोई डीसी ना रजिस्ट्रार तरोगा यामना फॉर्मेलिटी नियम चुमना अखोना रजिस्ट्रार तरोगा लमसे लेबनी लोइना संगमदा लुपा ला होंगी चांगदा अखोई अहानबगी मोरल अमा अखोई पेमेंट लोइखरे अनी सुबदा यनब केस सिगी लमगी मतंगी ममे हेनगलखोई मतुंगिना अखोई लाख तरुक फावबदा गवर्नमेंट ना मसी कैबिनेट पुथोगा समाई तौदना लेखिबनी हौजिसे लाखचनिंगिबा पॉइंटी हारिबसी हारिबा याइथीबी लोकोन एरिया हाइबसी लम मपुसी अहुमनी अखोई खुन अहुमगी लम मपुनी मपुंग ओइना अखोई अखोई लंगथवाल आई मै लंगथवाल मैतै की एरिया लोइनाना कोइजम मरिंग की एरिया लोइनाना सोरा अखोई मुस्लिम इचिनाउसिंग एरिया हारिबा अहुमसिना मपुनी मसिदा हुजिकी अखोई कोइजम मरिंग से मसिगी लमसि लोइनमक विलिंग पतादार ओइना अखोई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी साबदा अखोई वेलकम तौजरे अखोई लमसे लौजि लैंडस्केप ओइना लौबा लौफम क्या फत्ती हदना मोइसे लोइना मसा मसाना याना डीसी दगी चेक लौदना अदुमाइ तौदना मोइगी अकाउंट चंगागा पैसा से काइखरे ओनली मी अमा खतंग हायौरे हुजिकसे अखोई कोरोंथांग कौबो मी अमा खतंग हायौरे मागी लम पीदबसे लौ पीदबसे देन लंगथबान की होल पीखरे लंगथबान लसु अमा खतंग हायौरे नुपा अमा खतंग हायौरे लौ मपु सम लौ संगम मगुमी चांग तंग हायौरे हाइबा खुननी सिगी लमसे लोइना मक पीरे लोइना सोरागिसु लिलोंगी यावी लम मपु से मोइजिंगी यावी थौबालगी यावी खांगबोकी यावी खांगबोदी संगाय फमगी यावी हाइबा सिसे लोइना अयाम पीबिरे सोरागिसु फनायामना पीबिरे अदुबा हौजिकी अखोइगी लेहौरिबा जगा अखोई सरकार नासु हाइबा लम 290 सिदा सोक्तबा तमन मखा थंगबा हाइतारे हाइबा एरिया सिगी खा थंगबा सरुक लोमदा लाइसंग लेबा युम लेबा को इनहेबिट हेबिटेन कामू सिंसे कोई अमता सरकार सोहनदे लंगथबान की सोकते देन अखोई होजिके कोइजम मरिंग की सोकते सोरागी युम अनोबा तारईबा युम अनोबा संदोरईसे मसिसो कोई अमबो सोकप लेते ओके नजिमुद्दीन स्वामी तांदा केमता सोक पलेती ना हारे अदुगु मुक सोई हारे मसि कमाइदनो सोक अगदी सोमगदी सोकत्रगदी सोमोय अदो अमना सोई हाय अमना सोकते पोसे करमना सुमदिनो मसि मसी अखोइना पामजरिसे स्टेट गवर्नमेंट की साइटगी लाकपिरिबा अखोई ऑफिशियल विजिट नत्रगना सेंटर अखोई लेरिसिंगसिदा तौबसे अखोई अपाम होइदे तसेनमकिदी मसिगी क्लियरिफिकेशन से सेंट्रल गवर्नमेंट की साइटगी मरम चाना सिक्योरिटी पिबिरगा अखोई लपु मफमदुदा लेपकांदा मदुदा मणिपुर गवर्नमेंट की साइटगी पिरइसिना चुम्मे हारगदी फ्री ऑफ कॉस्ट अखोइना सानबा ngami करिगुम्बा मदुदा हारिबसिदा मोइना मदुगी मपु अमसुंग मफम पुथोकपा ngamdragadi मणिपुर गवर्नमेंट की मथकता अखोइना करि तौगनी हाइबदुदी अखोइना मदु इतिक चारबा नते अखोई अपाम ओइदे अखोइदा तौरखिबा पेंदबा मयाम अमा लेरि याम सांग हारबदा हौजि अखोइना सामना तेलबदा अखोइगी गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ना अखोइगी सेंट्रल गवर्नमेंट दा पीरिबा नॉन इनकम्बरेंस पीरिबा एमओयू साइन तौनरि हारिसी लिटिगेशन लैना मनुंग तौनरिबनी मसुगुम फैक्टर कया से सेंट्रल गवर्नमेंट खंगजे केस लैरिबा डिस्पोज तौद्रिबा लोइसनद्रिबा केस तु अखोइगी रेस्पेक्टेड चीफ सेक्रेटरी मसामकना अथु मतम लोइसलगनी का हाइबा अखोइगी सब जुडिशियल बगदुंबा हाइरकपा
document yauri akhoi gi joint secretary ministry of yas ta pi khiba sugum base hari basing si masit tawriba aranba asoiba punamak si central government su khange matam gi su akhoi da pata kathlak khiba aduga akhoi da forcibly eta sifai chang khiba even ai gi mang da fambi riba akhoi honorable mla masamagna haibiramada nongma akhoi punna mla ahum dc thawalgi aduga lairiba director na singba si phamba kanda more than 600 acres si akhoi gi requirement oigani haibani aduga hojik masigi 200 laiba 200 ki mathakta amuka 300 laise 200 khakta darkar oiraga 300 400 ki darkar oire ibagi maram si kari gino haibra singba praja singda sengdok pidaba adagi hojik ki matam do only lupa lakh hum khakni kar haise hekta aikhoi si government paira bani akhoi gi darkar ni hata aikhoi na tawbuda haibida satka do bani haibagi type ta angam bagi type ta tarok pado punamak si gi tension si mam laye even masida yauri ba akhoi gi paper da yauri se ngasi akhoi na sida lairiba khabar da yauriba masigi phongriba praja singse masigi si akhoi ga honorable chief minister amadi akhoi gi honorable union minister lakpa kanda taseng namaki di mafam dugi praja singna akhoi gi penda ba su haijage akhoi gi mafam si kanbiu haijage haibani pung nipan ma pandagi manipur security commando singsina masing yam basila aga suthok thok tnangai gi sublep lep tabida akhoi gi nongmai blank fair kapa aduga rubber bullet tear gas na sing basi kapa ka praja sing da 22 member akhoi gi injury oiri se praja sing se akhoi na mafam du da manipur government gi thawong yaninga khidaba akhoi gi pendaba loina na tongan be hiram kaya da yaning daba adugumba lei haibagi da maktani madu taseng namaki chief minister da natraga union minister da akhoi na akhoi khudol pi ge na sa khib dinate tension ni sentiment ni maramdi manipur government akhoi da tobira is aran ba kya yauri haibadu akhoi na union minister phangna hanbiu wari sajagi hai ngasagi union minister da khangni muyam dine doctor matak salak saningi si numitu da akhoi sora praja mayam khak ngasai nazimudin swai moi si unabugi tanjam pibidre police security guard mayam da ngaktana lere last moi confrontation lakpadagi akhoi mi kuni thoi so ekho le habo lere nakal rom da union minister na taseng on the spot visit la masda akhoi laibu film sida amrom na len affected ne hai masi disputed side na government ke sathe disputed side na hai state government ke ma kai dik to hum to everything to hai masa soi bi central government na ne hai sports university ngasi bok sabi de habgi mayam khok sule de already films da akogi bjp manipur pradesh ki stand se kai de le natti sahi ani makhai lam pinana one of the people ngamdarga central government tai na ba yaroi sidi yam clear ni isam jam bawani ai kamu sai lampi khai tamu lamdi pi da loi dri hoji phawa akhoi ta loi dri khone umta natti adu gi hoji ki loi dri aba lam du gi loi dri disputed wari ko ai hoi disputed woi dri hai bai wani chin gi wani on document lam pire ji hoji pi loi pi loi dri aba si amane aba sigum bagi sanai da ba mayam la pa si da koi gi union gi minister si hongre ko han amar pairami akwai assam chief minister hoji koi gre sonowal madi in khanbada lam selection to budi yor boy ta semre lam selection tori khol si di mari pu government gi official jinga central government gi official jinga aina ningjang ja bada lam selection to buda mafam taruk yengi hebra ari ahum recommend au sim nu to buni aduga ama khalli si aina khanbada di manipur government se hoji ki lawsi pat ai se akoi anga gori da akoi gi khamba thoibi wari da thoibi na in ching ba jaga ne ba pat ne hojik ta masi lawsi pat se manipur le pat mayam je si timpa chik ta jaga le te ba ai di jaga dro mukti kumudri ko project khang moni lawsi pat se timpa chik te nai ni ba mi na koi wari da ni ko hojik ta ka ba lo bi arak pani hojik ta ka ba lo work pani aduda koi MDS ta gi ra kano drain ama phajana lokhong khom tenga kakching long pu thok drain tok thok bi do aduna maram moi na hoji lo uba khar ka yar pe wani ta sing mari pat ne base porom pat ko mani na ha na te nga ko kene porom pa kene hoji ko ai em du ke hoji akoi gi eco environment and ecosystem se completely manipur to se soira bani ai gi my personal opinion ko hoji lamphel da NIT ga sari ba kholi ba tauri myam se akoi manipur da nong khaidang ta ga thum mi myam se पाची फुंजल लपदी ने बा ड्रेनेज सिस्टम फजन लेत दी ने बा
ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯁꯤ ꯄꯥꯠꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯖꯔꯁꯨ ꯂꯝꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯍꯤ 2 ꯃꯈꯥꯏ ꯂꯝ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗ ꯁꯥꯕꯤꯗꯕꯅꯦꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯂꯥꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ BJP ꯑꯦज ꯑꯦ BJP ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯗꯧꯔꯤꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯂꯤꯡꯕꯁꯦ ꯑꯦज ꯑꯦ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯐ BJP ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯝ ꯚꯦꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯎꯗ Manipur ki BJP party, BJP office, amadi BJP worker pun che. We are proud and we are very grateful to Prime Minister Narendra Modi. Akoi Manipur ki sports ki lairiba koi ki talent mayam si yengbiraga mana ama pibiro che yamna. Akoi le thu na ne seng na da handaki election mamang se. Thu na jatra ko lagai ta sabudro. Hay election da si akoi BJP na sarib ne. BJP government pirim ne koi seng na haijaning mane ba adugi chance to pidraba ujiki okay adugi hojik se akoi chief minister na yamna thuna akoi athu matam da akoi sports infrastructure machik chana leiba akoi sport akoi khumala park sports complex komba adagi akoi sai takil gum matam da akoi class of biramam di NIT 6 years akoi hojan khre even magi campus saba loidri hai amai to dana tasing manipur praja bunung sibir gadi manipur miyambu especially sports person bunung sibir gadi class yo bro sagadam pham saga sun hari ngasi bawda 100 crore gi paisa si state government da sinar put leitri hari adundi blame si state government na muk center da thangjan da honai masi pos kamai na react bi 100 crore do state government da sinaroi sidi central government central budget ta tongana sports university wina hakudam ne ba just like Manipur University central university ne ba sumaina hakudam ni Manipur government gi overall lei sida overall lei ngai class hobu yai college swai da ngang na yadi ba matam madu da Manipur government na initiate to gudab ne ba central government da haina gudab hujik si yari hujik haina biu Central na torokadam nika state na di ka mai state na initiate hai gudab ne central ki scheme no masigi matangda ai state na hai gudab ne akoi the infrastructure fajar le re se asigi infrastructure si central government kha le bne ba si Akoi stadium le central government kha le bne ai point ang ai haijage akoi ai isasu pabuna su marthanai kam da haijage ai isasu sports person amani ai isasu lamdam sigi akoi gi sports person yam nuksi jai pamjai develop torok pasi 44 year TV lokon gi maram da khangadori si national political party BJP natragana congress na adu khana khangwai mafam du le riba farja akoi na khangani masi yoli masi yonde masi sumde si khangani akoi na so ji haijani gi di animakta akoi gi di up to our last bread phoba akoi agitation tawni maram di akoi gi khul pakthon ngai chawnangai sulai jadi yum su hong bangam jeroi agri land akoi manghan ba pam jadi haijabani akoi khakta natana manipur le riba civil society organization mayam ma sulai lomi sinmia punlup akoi gi protection of agricultural land singba mayam organization sina honorable prime minister da tongan ba authority singda lofam sohan bi yaro university gi maram da haibana singba kya sulai gre even okay madum mayam se najimudi lein to se akoi both BJP and the congress na ngasai gi sports university sanabi matang je yai thibu lokol jamu gi sigi point ai tajarak ke akoi gi 14 August 2014 da akoi gi GSG Iyengar joint secretary ministry of yas ta gi lai se marks technical expert na te Najim na kama ai kan ta haijage maram mahak se sumna tangi staff amani aduga technical expert na te dia government authorize da tharak pani technical expert tongana lai jai aduga nang right lai bra hai aduga amuk Rajbir akoi gi honorable respected Rajbir Singh mamang da ami mahak su technical di oiba nateba technical oina timo tharak padi nateba India government tharak pani mai to khangin karam haina adu ragadi akoi gi lofam sigi hojik technical oi hari se akoi gi honorable MLA na akoi mangda chap chaba puthopiu akoi madugi mathangda amukasu akoi lairiba expert sing technical ga tanaraga amukasu akoi madugi hari basigi kare lamdugi yengnage maduda difference her magadi okay kamai to sige I am da thamjage Najim ko Najim nongsi takpi re lofam kangani haidana tawbi re yumdi hakum mamang jahi da trai thole re mani hojiti 85 yaure nang na haire ko labuk tani sare se hojik si ai thibi lokon dani
hakum mamang chahi da yum se trai thoi ni as per record ai ngon da yauri haujina yum se 85 yaure na no se hai khre nang lo phom kan dori mi hai khre okay madu di manung gi wa dai hai khang dire ko then India government authorized person amana deputy secretary ai khoi sida ani tharak khre joint secretary amaga deputy secretary amaga tharak tana hai rebel lamsi side selection tawre hai ba sidi nang su khange mayam loina khangmin na re ko adu ai taragati ai khoi na lampi ba thengi hai su lam su loi khre khoi kenona khoi manipur sarkar na lam arrange tawdra 390 se khoi hoji payment loi dana kana su court ke nang su court case tharak pa yai praja su tharak pa yai lamsi la le har gati court su case am loi ke hoji le lamsi adu noina che paire khole have de khoi de madu out of our knowledge manam de khoi court gi case am su laktri deputy commissioner jo khoi de kai bau laktri then khoi hoji tamoni maina takpi khi center gi khoi BJP government willingly le ga de khoi already laiba deputy secretary laiba khoi gi matam da Sunil Gar su la ame moi da su khoi hai khre hobiro lam si de khoi in the meantime khoi government adum arrange tau jarake manam de hauji ti land acquisition act 2013 gi adu gum ma lai hi bana maram waraga land acquisition process he social impact assessment ga hai ba mayam process hangi bana maram waraga ai khoi di willing pata da dagi hai di lam si pija ge hai ba mi khakta de lam lai ja bane ba khoi government di kana su notice thok pa lai khi de sora gi mi na notice pi su lai te najim da su phangam moi notice lai te khoi sports university sa ai loi jagi ai di akhoi di chum na willing pata da sin notice su yauri willing pata da dagi sports university ma sajage hai ba sports person bu nuksi bi ba lai ga di pata da sin lam pi bi laga DC thawal gi check lorga lamlo pibi ram bane ba ai na ngasai thamja gare koijam maring su hol mi patadar chama kun hen lei badagi chama ga 119 pi dra ama khata ngai hore langthaban maitei su loina pi dra ama khata ngai hore then sora gi su pi khre loi pi khre loina ayam lam pi khre adu sora gi di hauji hauji le hori ba mioi khara se ai koi sok thre koi kasu demand tau de hauji koi len ona de ano ba lam lo ba gi demand kasu leite or moina pama ga di sports university saba sida more than manipur sarkar na arrange tau ri se sida pama ga hauji pibi re de dum yai pibi dre koi kasu hai ba leite yum ju sohan ba leite sida is najim hoi association na or sora gi praja sina kari interest akai ba lei ba ke go mer koi site di am clear hoina lei koi lam sida kana su court case am su laktri complaint am su laktri la de koi khangani aduna BJP gi stand se mafam sida koi clear to honingi ngasai koi tamoni maina takip jam clear hoina sports university se sani di haiba player bu nuksi bi dana pidi pirakpa sareng thong ba hapage haiba hapam dai dana nangi kon se pithai ni nangi kon se silver ni sidi nungai roi haibai type ta ko aduni aina khan ning ba se manipur BJP nangi ai lo sanjage tamo lo sanjage manipur ki BJP se kari go ma huji BJP na hana koi laibe sport ngarang han lakoi sports minister Bijoy Goyal gi mamang dagi akoi hana pabung chaw ban lak thokre ba ai di authority se pabung chaw hoi oirabra khale khoi di authorize moi thar abrai khali maram di man han lak thokre ba mana lak thokki matung da akoi India government gi sports minister independent charge di ko na lak thorok pane ba sida sararoi thobal sida sararoi masi akoi kokruk ta purani ga hai bachi BJP gi organization president ga hata lawbang ngam bachi masi akoi yam angak pa mani loina asadi am taw akoi di tai ko as a personal masi mai gi ai lanai biuni BJP gi president namana thaupan district ta sagani hadana center government decide tawdana khandana select tawdana khalamaba area amabu pabung chawbana sararoi kokrukta purani ga haibase thaupan district ta leiba praja miyam se vote kararoi gan khanbara congress single digit tane dai thaupan district ki mina praja na BJP bu nuksiram gadra ise de khalanninge ba in the meantime center na tawraiba policy se lam si yena halaga hana sports minister oi biram ba sonowal hoji honorable chief minister ba asam se ma maksu matam da khoi CM office ta phami na ki bata noi manipur na lam area jingam da de khoi asam da di am pak na lei haram me ma gi thamoi da kari khan mo khang de ko adu Narendra Modi ji Bharat ki prime minister khanglau lau thor ki dagi ma su khara ning ba kar han gi ba ma le ba then hoji kari khal la abno khang de lam lai ba loi gre sinab lauram dai du su hai ba leite ma masa su ani 2 times la me maru da ai sa mo noi yau ja wi maram de ai hai de wi TV lo kon ji gi ai gi pok padagi ai gi kendra gi MLA mo na angang ne sanar padagi lang thaba lai ai gi mani mata lai bina lamji gi history se hau badagi loi phang sa koi nau na jim nari ba lam pata nu ta do ai loi khangi lo si si pata mi mana pata ahum mari lo phom manga ma to yes right karam manga do dei ma pari ba pata se karam ba pata no hai ba se koi khang de adu nangi pari ba pata do na achum bo radi ko lom da dragas tha ba ko lom da chat pa yai ko ki judgment do la han ba adu ani si man re marak tu ai poi ai poi re henare manga ai poi ani na khangadi kanana lal nu kana chu ai poi ro ta ai sai to ge ai poi ai poi sai to ge ko na de sai to just na de sigi sida ai sai ga si was ya ai di kaya bun di khangda ba ai di han ai di expert khangi no di expert ni ko ma ne lam gi maram de koi lo si gi lo amada mi manga na pata pai
ko ai so haire tamo so haire nabani yare ko Yes, chumbe, ai di right. khangdri ko ai haran di khangba ai chawpa information leiba hojik sarkar na pirisina sarkar na compensation pirisina lamdu do khon tau daba angam mathau high court na piba mi tribunal na yaba mi tribunal na patani hada hara ko mi do piba ni angam mathau ai gumba brojen gumba or atei tei sida studio re pamda ba moi mari mata na pata pai ba lamna laira ba prajana ada ujaba मोन लम चंगा लम उदीब ngam कोर खंगदे अम खंगदे होय मोय चेरि चुमंगनी अंगम मथौ ये पावर बाय कांगुदी अदुगुम डॉक्यूमेंट दी कुका पिकापी मिकु मुगी वानेबा अदुना हुजि लाइब डिस्प्यूटी याम चौबदी कनबो कंपेंसेशन लौगी बना लौ अतोपना लौ दो खो लौ उरिबना अमना अदु प्रॉब्लम ने ai na haizani di अदुना हुजि लाइब दी व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट मरम दी हुजि पता पारी से मोय मोय मरी मता याम यावरियबा no sora de na ya mari sora de ya ko ayu to logi ke ayu to logi ke wali ya ngako just ayu ta gi ayu ta gi ba akoy ta ba sai buruye na habi gre ha mada low sangam da lak ahum khara le ga lak thu hen kale ba sidi interest le ji ke ro kana gu mi oi khara di compensation laura lore aina lohu ubana te ai di sie da pai bu compensation phangna ba hai no khona adum do in gi na compensation do sarkar da gi na lo mu pu na tam lo re sie da di pata mo yor ba yai legality mo ni chum ba yai in the actual factual portion da di mo gi lo na lo mu pu phang ligend ko mane ligend check ka dra ta ka mai check masi asum ai na haizani di ai na point de laksa ni akoi ai sana so haijakre tamono so haijakre ko notification thokide information phangkide even ai sama ko phangamoi haise akoi tamono so ai na so nang lam leite da yes yes ai haizani nang lam leite hai nang sa hai ai haizani hai gra ide kau yes de yes ai haizani ho mani notification information bidring ai nga sai ai na so hai mamang da haijakre kamaina no ba sumi government gi ni ai na lariba yum du su khazna thiri tawbu tabo government amuk loksalaga दरकार ओइरे हरगसु मदु इन्फॉर्मेशन ने पिफम थोप रायना खल्ले सुपी पी ददना मदु की तौबंग में है तौबीगनो है नंगी लम लेते दा नजिम नि लम द इन्फॉर्मेशन पी दे नजिम लम स्पोर्ट नंग लम पी दे नंग द लम लेते तम ओइ हाइ मसिन क्राइ द लेके लेते हाइ जने से लेते हाइ से कंट्रोवर्शियल की मैटर आई पॉइंट से कतै हाइ जगे या केन त लेते डायरेक्ट प्रोसेस सिस्टम नि माने लैंड एक्विजिशन सिस्टम नते नते लेरिबा एकर अदु की आंबदु की मनुंग द पॉइंट अम खगना नुपा अम खग एकर मरी लेब नुपा अम खगना आई लम आई हाथ केरा स्तूप केरा आई साबया रोय हरगा पी योलर हरगदी हारिबदु लान यूनिवर्सिटी से सागद्राबा अदु कोइ आई न हाइजनिंग दि पुनमक से लेदिएबा कोइ लेदिएबा लेरि से आई ngasa हाइजरे तमोलगा अखोइनि मोट मानब अमक पीकी लौ मपु सिदि पता मंगा मंगा पाई मरी मरी पाई अहुम अहुम पाई अदुगा लौ उरिसिन अमममना उरी मसी करमबगी गवर्नमेंट पाई लौसलिसिन करमब पतागिनो अखोइना उरिबा पतालेंसिन कनागिनो हाइजि मसी की क्लियरिफिकेशन अखोइ तौननगाई से गवर्नमेंट की साइड दगी नियम सुमना तौबिरखिदब योय अखोइ पेंदबसु लैयब अखोइ नाइजरिदि अदु अंगम मेने तौबिरकनो हाइबनेब सुमेन ngasi तमो कोइ फमिन नरिसे सुमेन ngaliगे मतम दा कोइ नैनरमबसु याय अदु तौबिरकनो हाइब यस ट्रांसपेरेंसी ओइ दिबम से करी मनुंग द करी लेबि माले नाजिम दिगि मोता मसी आई तसेंग मक्कीदि अखोइना कोइना चलुबदा लैरिबा अखोइ ऑफिसर सिंगी चिंदगिसु हाइरकबा पेंदबा थामोइ सोकपसु लै मफमसि बांग्लादेशी ओइग्रानी सोरासि लिलोंगुमना चावथोरागदि अखोइसु मथा सारकनी अदुना मसिगिसि थुगाय हौबना सिंगबा सजेशन या फतब रोंग खलि तोरबसु यावेको इवन ngasi maksu ko ai kenom ta haijage ngasi maksu sorasi singjil ani dugi marakta thokpa yaroi kakching gi timna adugi wangjing khongjom gi party praja singna sora yaroi university honghalisin hoina ni hare ngasi dagina sahi ani makhai se hauriba praja singse kari tawda leige sini da haise akhoi gi yenariba tawnari singse ngasi nainariba faminariba si mamang tak tangalinge matamda अखोई करी तौदना गवर्नमेंट लैखिगे सिने हौजिक गवर्नमेंट मणिपुर गवर्नमेंट पी हारिसे डेट कया कया द पीखिगे मसि मणिपुर गवर्नमेंट कुमनि स्टडी तौरिने अदुगी मतुंगदने हौजिक ती पीखिबदु करिनम ता तोंगा तो नंग क्लियर ओइत्रे पी आई हाइजनिंग सी नन इनकम्परेसिव 24 अगस्त 2015 द पीरे लिटिगेशन दि अखोई जून 30 2016 द लिटिगेशन डिस्पोज तोरई अदुरगदि कोर्ट चत्रिसि करी नते आइना करिनारा लेगे मसिगी रिपोर्ट से कोर्ट चत्कदबि मसिगी रिपोर्ट से अखोइना हाय मसुगुम्बा केस लोइद्रिङैदा मखोइना फोर्सिबि तौर
अखोई मणिपुर गवर्नमेंट गा आई गुंबा करी सुले तब अमगा आई सही क्या नो बाइने थेंगना दोरिसी No, no, Najim, आई I ngam don't अखोई ने go सुंगम there, मोय I know. वारी ने अखोई सु पैसा लै जब नते मणिपुर गवर्नमेंट गा अखोई गा केस नुमित क्या नि सही क्या नि थेंगना गा दोइनो बा No, Najim, go में कोई से अखोई अवा क्या मायो Najim matang silak sini Ah. sih. Lain apa saja gini khusus. Najim nabi kibe mutung nang sagi just sorai rasa expansion terus even Bangladesh another Bangladesh or Yes, adugi min to torkan hai bane akhoi na sida hajen ngi pose. Yes. Hojiki kano se disputed land ne habane. Yes, yes. फजना तामदना अदु नीति नियम समदना ट्रांसपेरेंट ओइदना कै खरा नियम से यामना अखोगी लोना ओरान ना तवे हाबगी पोनि तसिंगना हारि पोति मसिगी बफम सिदा ngसागी बांग्लादेशी ओबिगी वखलोन दियम गदो मादे अदु ngasi थेंगनै सिजो अखो बांग्लादेश ओइगेना थेंगना बचु मादे अखोगी ड्यू राइट टू दी अदु अरगदि आई के कोइ ngasi दो माले ngasi नान डेट 4 द लाख रे को यूनियन मिनिस्टर अखोई ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर लाख रे अदु की नेक्स्ट डे दगी ngarang ngasi गसे अखोई 72 आवर्स अखोई बंद तो अदुबो लैरिबा पब्लिक सिंगी लैरिबा अवाब सिंगी दे बंग येंगा अखोइना मदु कमथोखरे ना खबर हापतोखरे ngasi सु स्टिल अनाब पुखलाइबा 22 मेंबर्स ने अखोई इंजुरी लैनरी सिंगसिको मसिगी पुखलपा कांदा खोंजोम द कक्सिंग द अनाब फो पुखल हनदने येंगबा सत्ते यारोइना प्रजाना थिंगिसे मसिदा करी स्टेप मणिपुर गवर्नमेंट की अखोई लैरिबा कहे तारे मरी लैनबा सिक्योरिटी फोर्स ना सिंगबदसे अखोइना पाउ पीबा कांदा मदुगी सेक्शन बिदबा अखोई सिक्योरिटी मरम चाना तौबिदबसे करिगिनो सिनिदा अखोइना हाजनेंगेदि अदुगुम्बा साइड नाइबा सेक्टोरियल की पोत तौबिरगनो हाइबनेबा नियम चुमना तौबियो अखोई सिरसु मियोइबनी पांगन सिरसु मियोइबनी मैतै सिरसु मियोइबनी ओके अदुरगदि अखोई चीफ मिनिस्टर ना हाई वॉइस है मुस्लिम के कोई ट्राइबल लेन कैमते इफेक्ट तौदे अखोगी मा विलिंगली योम बदुंग आतने है मतंग सा हंजल हाइगा दौरे पता से करम बनो मणिपुर गवर्नमेंट ने लौरिसे अखोई खंगदे मणिपुर गवर्नमेंट नसु लौ उरिबा पतादार सिंगसिगा पता पाइरिसिगा लौ उरिसिगा कनानो सि खंगदे मोयना मसिगे कंट्रासिना मरम ओरगा सही ना बदना हजु अदुम लैनी तम सिदा ककरिनो सही नै सि कइगिनो सोमदा लौरिसिगा पता पाइसि कनानो खंगदे कोरमो से कइ मनुंग आठ कइ ले मोइना पाइरिबा पता से खोगी थंगनबा लौसी हेदना मा लैयबा हौजिकि सिना याथिबि लोकोन हाइबनिको लौसी हेदना हौजिकि हाईवे सिकि नोकजुक थंगबदा पाबा लम लैरिबा मसिगी पता नंबर सिंग से सोंगी सिनी हारगा पाइबा या मु उजै असोंगी पता नंबर से डाक नंबर से हारिबा लौसी सिगी डाक नंबर से आई लमसिदि असोंगी सिन नते असोंगी सि लौसिनि सोंगी सिनी हारगा पाइबा से आई यामना फोटो कॉपी पता यामना उई अदुने आइना ngasai पता यामना उई पर अदुमकि एमएलए खोइना दि मदुई पता दुमकि डाकति यम खंदे अदु अखोइदि सेटलमेंट डिपार्टमेंट ना रेवेन्यू डिपार्टमेंट ना डिसाइड तोरप पता से मसी खक्तनि दिसिना अदु जो खोइना पीबना तिसिदि याम क्लियर होइना अखोइ लमसि रेसार ऑफिस ना रेसा तोरब मतुंगदा डिप्यूटी कमिश्नर ना चेक सि इशू तोरपनेबा मागी अकाउंट दे काइगदोरिनेबा यामना क्लियर होइबा यामना ट्रांसपेरेंट होइबा सेन पेमेंट नेबो सि तौजरिसे सिदा मखोइना अखोइगी नजिम होइ काबुना हारिबा लमसिदा अखोइदा समाइना सरकारना मिनम बिरेगा हाइबसिदि नजिम आई हाय निंदे मरदे आई गवर्नमेंट दा आई लेपनी नंगी पता सिदि मसिदि नंग कोर्ट नंगी लाले नंग कोर्ट चक्केना सुमे ओके अखोइदि डॉक्टर अमता कसगी लैरिबा नते तामोना आई अब क्लियर तौजर कोइ तामोना हाइजर तामोना मंगांबि आई लो संजार के ये ना बना फोन दादों नती तारवै अदुनबु कोर्ट हाइबंदि लैरिदना नजिम होइ ngasi बाउत कोर्ट चत्तियबा सो यामना सरकारना लम लैरिसे चाहि अनि लम लैरा अबसे लाली खंगगदि नो नजीब सोरौदा थिंगमनदि यारवै मिगी लैबाकी भारत की स्पोर्ट्स मिनिस्टर अमा लाकपदा नोइ सोराना लाकपा मयाम हौरगा लाकपदुदि अदुदि आई उद्रे आई खंगद्रे को मदुदा थिंगुबदि कानोइ कोर्ट चत्पिगदमनि लैबाकी कोर्ट हाइबम लैरि लाइरबना कुन खाइदबा एमएलए खोइ जेल थंबा याबा लैबाकी कोर्ट हाइबम लैरिबा कोर्टुदा नोइना चलगा नोइना पामिबा जजमेंट से लौरुरगदि नजीब ममसु सराय प्रजा चाहिँ सिंग हाइजने हौसु याम सिंगिको तमो आई अमखक तै हाइजगे को तमो आई कन्न येना आई खोइ मणिपुर गवर्नमेंट सु तेंतन नाबि नजिम मणिपुर गवर्नमेंट सु अखोइगी स्वरागी प्रजा सिंगसु अनिमक केस से अखोइगी कोर्ट चटफम थोएना आइना लौवे मरम को मिनिस्टर निगाय लेते लैगनि हाइना खनजै आइना मरम दि तौरा खन लैदे आई हाइजगे हौजि फाउदे कैम लैते अखोइगी पता पाइजरी खजना अखोइगी स्टिल 2016 गी फौ थीजरी हाइरी असिसु मणिपुर गवर्नमेंट ने सेटलमेंट ने पीरिस अदिग अखोइगी तमो खोइगी दा अमक लौसिगी गसना थिरगनि आइना हाइजनि खोइदसु रिबा पता से समिट तोरई मदुगी लैंड एक्विजिशन लौजरी विलिंग पतादार सिंगनी हाइरिएबा मानी अदु आइडेंटिफाई दे केनो गसाय तमोना हाइबिग्रे सेटलमेंट ओ फरे अदु रगदि अखोइ होजिक तवी अमिन तवी मदुदी अखोइ सु मसिगी होजिक कनादनो चटकदोरिसी तमो होइना कनागी असुमबो ओइदरमो मणिपुर गवर्नमेंट हाइरकदोरिसी मसिगी जस्टिफाई से अखोइ मफम मतंग मतुंग इन लाक्सरी तौबतब आइना लास्ट हाइजनिगेदि
dispute lay ye nari haibaduni maramdi pata ani ani hum paina bna maram moraga ai khoi gisu khazna thi ai hauji haji ni siki 95 pata dar sing se lay jari so maina ambo kaso khoi tamo khoi da manipur government ki saita pata lay hari bni final mai haijake ye pata de chumi haiba le raga diko oge pata ru di court or settlement da madu identify to madu verify to me puno maksidi yam phai adu aina thamjani ba poti manipur da akhoi gi pang chamjaraba sora gi praja sing da kanaguma rajniti tol khara changsal laga no ai thamjaki ge nga hai di irang se thol laga सेंटर गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट थारक ऑथराइज पर्सन थारक साइड सिलेक्शन तौबीरब याथीबी लको सागदरब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से कौक्रुक्ता सानी याथीबी तो सानी मुनहलगा अतोप स्टेट का करियुम चतखिब तारगदी बीजेपी बो और सोरा की प्रजा बो मणिपुर में यामना करिंगा न खितक देसे खलगा time to time akhoi 2014 August tagi na ngasi fawba akhoi da si tobi Manipur government akhoi sumen tawba kan da moina si athimba thambi pata cancellation tobi document proof ni mado itihas na lakani akhoi ngasi di sora praja da taina birakanu sine koi na jani gizi okay si bok nazim clear ore doctor masa amta habi hojiki ngasagi issue masagi pata yam pai gi matang da ko gi habi ni bakra su laiki mane madu complete hoidre ai wa question da ge koi MLA lam du gi su represent tori bai tari ko MLA masana ya gare lo pham amda pata manga pi lo si gi ni tamo hai tak ta ai tam lo pham amda pata manga pi lo si we gi yu adigi mo agar arga no gi tamu gi anywhere adu tamu na pai ni tamu pata ni tamu pai ni matam gi pata ni matam gi warte 1985 86 pata ni tamo se hoi pata pai piri si kanam piro mari bugo men piri ne ba kari gi no mari bugo men na lo pham amda pata manga tar to piri se are asu koi matam se kari gi verify tum tam no go me ni tawi tamo go me ni tawi achum ba pata da mo ji khadari sini ne achum ba pata ni tamo payment da da mo ji khadari sini ma lamdu ka chana ba pata ni ko pizari di lo mapu ubna pata parag ubduna mangondana compensation pidraga lo mapu natpran natab khang da ba pata paibam da paisa pithokri je si go me gi aran mane ba tamo lo adu puna ma to ji ko adu puna ma to ji manipur gi da national sports university sabda sadabada BJP na sandab ne je masim di suai habi no tamo low level na sabai yaro hare paisa low level na sabai ro di mo akham bale rangani no low level na han habi ya da ta kamai shani de han habi ya da habi han tamo han lai han haidab di kham sports minister ni then authorized the joint secretary ni deputy secretary ni expert team ni thabi rai ro lam lai ba da kul le hare paisa tamo kui na changna lambi ba lam da sadra kul le habi wa pham se tamo BJP ne tani ne te sidi no tamo ma BJP ki wa to Congress ko to tamo matang sta akoi yes akoi matam su yam din nungai ri khanan ne ga yam su le re debu aroi boina akoi one by one akoi na khajning si lai films da sports university je manipur gi su sa ning de manipur gi khalaga su saning BJP government su manipur sa gai manipur prajam yam su manipur sa pa me state ki congress government su manipur sa pa me akoi gi BJP ko ndi akoi dr dimai chandwang akoi gi akal gi oni di hojik stand si sak khidana solution si kwadi phaba solution se kamai hajar na solution bi ko ko mi manipur gi university sports university so hoi manipur rum sani I assure you I assure the people of Manipur adu yamna I assure the Congress government but don't delay it akoi gi lambi ma loire tamo akoi handing over lo khre akoi BJP na lo khre handing over only kill not ngasi bauro loidri ba handing now tamo is ngasi bauro loidri ba it is handed over to the India government nan tribunal authorized person has received okay tamo akoi state government na akoi len handed over to khre hai adagi BJP na ma isna akoi state government na saro habani ado masida marakta le ba akoi Nazimuddin kaino hoji congress amsung BJP ani na potsi saro hai sarage hai amana responsibility amana fix tawi kari habini masi national political party singna akoi launaraga laibasi ai isamak su pamde manipur gi mafam saba law soktaba yum in soktaba masida pami tamona hojiki law soktaba hari do manipur government ani conservation of the land and wetland act 2013 harise madus apply tawhram ni madus tabiyo ani subana ai kanam ta haijage ai kanam ta haijage
ꯂꯧꯐꯝꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯛꯄ ꯃꯐꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅ ꯆꯠꯂꯔꯣꯏꯁꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯁꯥꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯊꯤꯡꯕꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯅꯣꯏꯒꯤꯁꯤꯗ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯐꯝꯁꯦ ꯑꯁꯤꯈꯛ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯇꯥꯃꯣꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯣꯛꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯇꯥꯃꯣꯅꯁꯨ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯄꯇꯥꯁꯤ ꯁꯣꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯇꯥ ꯂꯩꯖꯕ 390 ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯂꯩꯖꯕ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯗ ꯁꯥꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯅꯣꯏ ꯁꯣꯔꯥꯅ ꯌꯦꯠꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯔꯥ ꯌꯦꯠꯇꯦ ꯍꯣꯏ ꯌꯦꯠꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡꯗ ꯌꯦꯠꯄꯤꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯔꯥ ꯌꯦꯠꯇꯦ ꯅꯣꯏ ꯁꯣꯔꯥꯅ ꯌꯦꯠꯄ ꯂꯥꯛꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯔꯥ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯂꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯔꯥꯅ ꯏꯁꯄꯣꯔꯠꯁ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯥꯕꯗ ꯌꯦꯠꯇꯦ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯌꯥꯏꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯂꯧꯐꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯨꯝꯗꯨꯗꯗꯤ ꯁꯥꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯂꯥꯏꯁꯪꯁꯨ ꯁꯣꯛꯇꯦ ꯌꯨꯝꯁꯨ ꯁꯣꯛꯇꯦ ꯇꯥꯃꯣꯅ ꯀꯥꯎꯕꯤꯔꯝꯃꯅꯤ more than 600 acre ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯁꯣꯛꯇꯦ repairman 하나 시기 ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕꯅꯤ $600 ꯌꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯣ only 430 acre ꯃꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯕ 430 acre 600 ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯨ Okay, ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯇꯥꯃꯣ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯏꯊꯤꯕꯤ ꯂꯧꯀꯣꯟꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯦꯇꯜ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯔꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯁꯦꯇꯜ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯊꯧꯗꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯅꯥꯟꯖꯤꯃꯨꯗꯤꯟꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯁꯦꯇꯜ ꯇꯧꯗꯦ ꯗꯤꯁꯄ꯭ꯌꯨꯇꯦꯗ ꯂꯦꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛ ꯉꯁꯤ ꯈꯟꯅꯅꯕꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕꯗꯤ ꯋꯥꯠꯄ꯭ꯔꯥ ꯈꯜꯂꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯅꯒꯗꯕꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯪꯉꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯒ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕꯗꯤ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛ ꯃꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯕ ꯍꯧꯔꯝꯗꯥꯏꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯁꯨ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯇꯤꯝꯁꯤꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯨꯠꯅꯗ ꯂꯥꯛꯄꯤꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯁꯥꯕ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯠꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯨꯝꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯃꯈꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯅꯤꯃꯩꯆꯥ ꯅꯋꯥꯡ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯄꯔꯁꯟ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ ꯄꯥꯎꯅ ꯕ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ MLA ꯋꯥꯡꯖꯤꯡ ꯇꯦꯟꯊꯥ MD ꯅꯥꯖꯤꯃꯨꯗꯤꯟ ꯖꯣꯏꯟꯠ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯦꯐꯦꯛꯇꯦꯗ ꯂꯦꯟ ꯑꯣꯅꯔ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯒꯦꯟꯁ ꯐꯣꯔꯁ ꯂꯦꯟ ꯑꯦꯛꯋꯤꯖꯤꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯚꯔꯁꯤ ꯑꯣꯚꯔ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯌꯥꯏꯊꯤꯕꯤ ꯂꯧꯀꯣꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯃꯨꯠ ꯇꯥꯅ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ BJPꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯑꯦꯐꯦꯛꯇꯦꯗ ꯄꯤꯄꯜꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯄꯨꯂꯞ ꯊꯝꯃꯒ ꯏꯝꯄꯦꯛꯀꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯚꯤꯌꯨꯋꯔꯁ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯌꯧꯍꯟꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ Thank you. ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯒꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯋꯥꯏꯔꯝ ꯄꯨꯡ 6 ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯤꯝꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯒꯤ ꯀꯥꯏꯅꯅꯕ ꯌꯥꯊꯪ ꯅꯤꯖꯔꯤ